الجرسون مدي الفاتوره للراجل ده وبقول له ما معيش فلوس عشان ادفع. وبقول له ازاي؟ وبقول له انا عايز ادفع بس ما معيش فلوس. وبقول له طالما انت ما معكش فلوس دخلت ليه مطعم غالي؟ وبقول له عشان افتكر الذكريات. وبقول له انا كنت غني جدا ودلوقتي انا مفلس. وبقول له ممكن اغسل اطباق وانضف الارض. وبقول له ده ملوش لازمه عشان الفاتوره مرتفعه جدا. وبقول له خلاص اتصل بالشرطه. وبقول له انت عايز تتحبس؟ بعد كده بيطلع الفلوس من جيبه وبيديله الفلوس. وبقول له ادفع. وبقول له ده رقمي لما يبقى معاك فلوس هاتهم. وبقول له ممكن ما اتصلش بيك وبيسيبه وبيمشي. بعد كده بيشيل الكاب وبيقول انا اسمي راشد. والولد ده اول ما بيشوفه بيتجنن وبيقول ممكن اتصور معاك؟ وبقول له اه طبعا. وبيكون راجل اعمال مشهور جدا. بعد كده بيطلع الشيك وبيديه للولد اللي ساعده وبيكون مكتوب فيه 15000 دولار. وبقول له بس ده رقم كبير جدا. وبقول له تيجي تشتغل معايا؟ وبقول له اه طبعا. وبقول له قدامك 5 دقايق لو ما جيتش همشي. وبيدخل المطعم وبيكون فرحان جدا. وبقول لمديره انا الثقيل. ومديره بيقول له بص حواليك زمايلك كلهم تعبانين ومش قادرين يحاولوا على الشغل. وبوافق وبقول انا هشتغل النهارده بس. وبيخرج وبيقول له ممكن